Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Puronyo, sebuah kemuliaan dari keluarga kamu, waris kamu yang na di Polandia, Kanda Kafrawi bin Sanusi, beserta keluarga. Beliau berhajat untuk berwakaf tanah timbun untuk Masjid Baitul Izzah yang na di Desa Melasa Panton, Kecamatan Tanah Jambuae, Kabupaten Aceh Utara, sebanyak Rp1 juta. Ingin kamu laporkan kepada keluarga kamu Bansi Gomdonya yang bahwasanya getanyo sajino baru tahapan bangun masjid getanyo di yang na di Desa Melasa Panton. Nyo saboh ladang bagi getanyo mandum waris Bansi Gomdonya untuk sama-sama ta meripe-ripe baju sapo untuk ta persiap rumah Allah yang tengah tabangunnya. We want to say for our family from around the world that we still prepare for build our mosque, especially in our village in Melasa Panton village, sub-district of Tanah Jambuae, North Aceh. So we want to say for our family from around the world, especially for Muslim people, that we want to support together for finish our mosque, especially in Baitul Izzah Mosque in our village here. So we want to say hello from Aceh province here, especially in Tanah Jambuae sub-district, Melasa Panton, for our family from around the world. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.